She's the it girl, she can't control it. She has it. Kaseng Hinyo Trap Integrated Territorial Organization Ribhoi District Menta kasengi ka arpnyo terik uyayong ar hajar ar paulai kala late banyakendu UDM NHO Ribhoi District balalam khmat do samla aibor lang nongrum working president ka hito Ribhoi District usamla Kenny nongrum u general secretary ka hito Ribhoi District lembat ki khot halor ka nongrim ka jing IT no ka sarkar ki sub center shaki NGO Hadian baladap banyakendu badu DM NHO ka Ribhoi usamla aibor lang nongrum habakran shikilat pathai khobor layathu banak liang ka seng kila kerpat ka sarkar shwa bakano kano bakinle kide ban penshai shwa shikipait ba ulayathu ru banak liang ka seng kidon hapdeng ka jinglungo bakumno iki khat santli ki sub center ki badon ha Ribhoi District la IT ban penyai no daki NGO La ban kedo badang ha ka ar penriu terik uyayong ar hajar ar paulai na kaliang kinong ilam snong ka snong raitong ru kila penpau ya kejing persya halor kejing IT no ka sarkar ya ki sub center sya ka NGO Kitei ki khatsan tili ki sub center ki ba ka sarkar kala IT ban penyai no da ki NGO ki long ka that rang sub center terso sub center sopho sub center sonidan sub center shaken sub center Pilang Kata Sub Center, Amjong Sub Center, Kiling Sub Center, Tasku Sub Center, Kerdam Kulai Sub Center, Maulang Sub Center, Sok Pria Sub Center, Maupsen Sub Center, Raitong Sub Center, Batka Mau Tari Sub Center. Jing wan jing naglang jong kaseng hito Ribhoi District. Jing wan jing ndo jing yaw di MHO jong ka Ribhoi District. Halor ka jing IT jong kani ke sarkar jungi sakahan kan jing kendo jongi i kolong ba kila IT no ya kitiki khasan teli ki sub center sakihan tenolor haror kini ngi naglang jong seng long i kerpan ba swa ba kenu bakin le bisa dari pensai swa si ba andai mentang long ngi don nak jing long kumno kita khasan teli ki caka so sakahan ten naglang jing keseng ni sebenarnya mah ba swab gelek dulu hari metang la yo 8 ya MOU na di mejo di IT ni tak ba kisah sebenarnya ya MOU halor ni ke IT ya ke sarkar serahan ini sepek bagi senang batai la saya ni jangan ngol di state committee ni seperkat kembara ba bang la ban saya sepi beberapa kisah ai biang ni ke saya sepi ba kata yo bang coba mentang nak lang jo ke dekat santeli Jadi kini ngi julak bersihan he, ngi naglang jo kaseng, tang ye kene kecing, tang ye IT ye sok suntai sekarang. Lagi pun teli he dikam ke sarkar he, thangi lah detil pahi, cuma bakin IT kelak cuma kami bakin baju TDR ya. Tenang saya kemat nak tepat ke sarkar, lane kino di department, cuma bakin lek di depan, tip nari aja percaya cuma sekipai ba. Ha ye nang hon nang dong hari ke bawang ne he, ngipet je ke MOU, kalau ke MOU ka kho, nusa saya pasifik pai ba. Yang mentah yang perlawan nang kabang padi boleh kita MOU. Kan kejing iklan jungi padi MHO hi mentang sengi kolong ba. Kidon hi kolong ka jing toy nomor ba kan kuji iklan tungkam tungjam ro. Kolong ki nagaliang joghan kala sim mentep kat bala hi bideki. Lokal ni kitrai ki muncul senong to bijaka. Kita ngin sasiam ka kun MOU hano ka nongring ki thok ki ya sanya ka MOU ngin nagaliang jog sengi misal ya ki tungka Nggak kat MOU pun bagelong.